بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا دبجن ميرك هبون، صالح بون، أهل خديبون، دين دار بون، إنسان نقنج بون، دناوات طوبلم دا خيائي بون، دبي خدي عز وجل كرك داوا پشتی گو او کره و ابچکه کی مازن بو زیانه خلقه کر، ضرر دا خلقه دچو مطره خلقه قلت کرن، مشکه خلقه قلت کرن، بره جچرم مشک چید کرن، دچو مشکه خلقه قلت کرن، دچو جیره خلقه دشکاند و امسا ضرر دا مالی و دبی او جدهاتن دگولا لاوکه و اف ضرر دا مالی ما دبی ضرره و قارشلامیشت کرن. وجد بكور چقا مزن بو ضررا ويجي مزن بو، يعني خرابيا ويجي زيده بو. دبي روجه كي زلامه پيره كي هاتا مالي گوتا پيركا خوا گو حرمت گو يا سورون جمنا يا سورون شتايا، يعني چما افكر كيمت چه زيانه خلقيت كي چما ضرر دي مالي خلقي سورونك دم دهايا دمكي ما خطاك كريا ما جناها كريا أفلاو كما في عشيت كي غيركم في عشي صافيكن دبي بيركاوي جوالله تشتكي قوم كريا أنزانم لبلك هم دشميش ببن هكا ما خطاك كربي ما جناها كربي أمجي جني توبكن بلكي خدي عز وجل كركما إصلاح بكي دبي هردو دشميش بون دبي هات بيركاوي گوت ازلامه خو گو والله دو وقتی حمله ویدم خطا کر گو چو بو خطا تا گو از رو که در کتم بخچه گو میزان هناره جیرانه ما به آلیه ما دهاتنا، یعنی داراوی دکیلکا دیوار دیا چقله وید آلیه مالا ما بون به میزان اولو هنار نولو خوشک پیو بون اجیب حمله بوم دلم چوه هنارا دبي متشوب ستريكي او هنار يك جوانا قل كر هيولو الداري دا وچن حبقوب ولو مجوي هنارك شاندن، يعني هنار جي مجي نكر دبي زلامي قو تمام قو افلاو كيمش بولو واخطات كي جدبي او بيركا خوشونا مالا جيرانا هديكك جيب خورا برن قو جيران قو فلان تاريخي قو هنارك وما زرر داي ام تخوازن حقيق والمحلال كن حقيق اشخاص جي امي بدن دبي جيراني قو جيران يعني قيمته هنارك اتشيا خودش ترازي ام جيراني هفدينا برا حلال بي وعافيت بجوارة تسقنتي تنيا ملوى حلالا دبي بيشتي وي تاريخي او لاوك جارك دي هو زرر دا مالي خلقي يجولو قالي مسلمانا خدای عز وجل جي دبي خوا و اهلي خوا جي آگر جهنم محافظه بکن. انسان مسلمان گرکه کد حلال بده زاروک خوا، گرکه اوره زاروک خوش حرامی نداگره، زاروک ما عینا منا وقتی گو ام گناه بکن ام خطا بکن او خطا وید زاروک مدا وید تورنه مدا درکوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت حسن بالي بو بچوچك بو زاروك بو دبي راشت خرمك زكاتي يكا بيت المال يكا زكاتي دبي خسته دوي خدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقتي قديت او خرمش دوي درخست قو زكات جمرة وجنسلامرة حرامة، يعني هوقة حساسية قوستر مشكر اجبروا له انسان مسلمان وقتی کدا حلال بده زاروکی خوا و زاروکی واجی صالح بن دیو باف گرکا ادبک خوشک بدنا زاروکی خوا و گرکا کدا حلال بدنوا و گرکا ایتمک خوش زانبونک خوش بدنا زاروکی خوا به او زاروکی چلو حرکت کی وقتی گوت اوریش حرامی داگری تنکاری هیویا قنجی جیب کی، يعني ميزن نفيقا حيوانا وقتی گود چه چهره گیات خوی کلیل کات خوی گوشته باشقایا وقتی گو فنیم خوی گوشته باشقایا، يعني یک زانه گو اف
مثلا حیوانات چیا خواریا گوشته لذتا بام باشقیا اما وقتی گو چفتلکا دفنیه می او حیوان مزن دبه طعما گوشته فرقلیا ام جیولونا یعنی ام جی جانلین وکا حیوانا وقتی گو اوده مش حرامیه به داگرتن تابی کی تشتکی قنج هیوی که قنج تنکاره جوی زاروکه بکه یعنی ام وقت المال ام ددی قودیا انسانا بکن ام بحثا انسانا بکن ام نفرتش انسانا را قسمیش بکن تابی زاروکه مجوی چکن و کیناما و نفرتاما و ددی قودیاما بنا سوقاقه جارنا مثلا یک المال بحثا یکی جیران خود که یک بولا جه عاجزم اف انسان پیسه حالو یا ام چتکن ام سباویت کن و ام نفرتا خوشرا قسمیشت کن تی میزن روژا دی زاروکا ما سوقاق وقت زاروکا ویز لامی دید پیر شرد که لف دخن چما چونکه ایواری باوی گوتیه چه گوتیه اف جیرانه ما جه عاجزم او زاروک جی چتکه روژا دی چه بوی زاروکه را شرد که و بلا سبب ججبرو لو انسان مسلمان گرکا چه بکه زاروک خواه تربیه بکه زاروک خو مزنه که عجبا کدا حلال کوي اوريوا یان کدا حرام کوي اوريوا وقتی گو کدا حلال بکوي اوريوا او زاروک وشتر صالح به و یاد دوا گرکت زاروکا خوره به اورنک یعنی مثلا تجدیا خو باوی خوره نقنج به تتقنجی بوا نکر به پکی ته چاوا هیویش زاروکا خو که یعنی وقتی گو زاروکا تا التميزنه قلتش باوي خورا نقنجي وقت الصبح او زاروك جي مزن بو وبيا وباوي مجولوت كر باوي مجي ديا خورا نقنج بو باوي مجي باوي خورا نقنج بو ازي چما قنج بوم چما ازي حضورا خو خراكم چما ازي ارا خو پیرکا خو خراكم يجبرو لو انسان مسلمان گرکا دی قاتلی به و گرکا دی باف دائما دعاش زاروك خورا بکن پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دبی ساقن نفرال خونکن بد دعال خونکن جارنا انسان خطانات که نباشینات که شخو عاجز دبی خوزی از مربانا خوزی از جوی دنیا چوبانا وقتی وی نفرال خود که هیا او نفراوی لی بقبله چونکو اشرف ساعتی هانا ساعتی گو دعا قبول دبن نفرجی دعایا اما اولمسوز دعایا وقتی گو یک دبی خوزی از مربانا تی میزنه گو گر چکتن تمری و یاد دوا دبی نفرال زاروکه خو نکن یعنی انسان مسلمان گرکا دائما جبو اصلاح زاروکه خو دعاب که جوار دعاب که بیا ربی لاوکیم بصلحنا يا ربي زاروكان بعد لنا يا ربي زاروكان جوير ريا خراب دربخا خير وخيرات بدا صدقة بدا جبوه زاروكي يعني جبوه زاروكي چبكا مجادلة بكا نقو تويبا وجه آلي كي تبي ولا على قيم جيتنا برا جحنماوي كي يركا تجيرا چبكي دائما دعا بكي كان جيت دعا كي بيشتي نيوي شوي ترابه جلکا خودینه درکعت تهجد شوه که اوندان صورت دسته خوش ربه خوره وگره ویچاخی دری آسیمان التفکریا خود عز وجل جوصفه و انسان ادایه گوتی او انسان گو ایواری درابن و عبادتات کن او انسان روژا قیامته و خود عز وجل مکافات مزن دیوا و چعوه و رونی که یه وقتی انسان و دنیا نیوه شوه پشتی نیوه شوه دستمش بگره و درکعت تهجد بکه و زاروکه خورا دعا بکه و دعای سردرمیش بکه یعنی دوام بکه اصرار سر بکه خود عز وجل و اجابت دعاوی رکه و او زاروکاوی صالحه اجبرو لو انسان گرک نفرا زاروکا خوشی نکه چونکو آجی مزن چید بن جارنا گلک انسان هنا مثلا شكوري خو عاجز دبن ياش بوكا خو عاجز دبي مثلا نفرا الكوري خو تكد بي خودي زوجيته بيتا نخي يتم مزين نفراوي قبلي دورا چو قربان گراندن دورا چو تشتكي ديكر اما وقت گو تشتك هاتا سريتا وغراوي زورا يعني خودي عز وجل او ايش دا اتجاه كدي تدبر او ايش وغري زوبزو نا وغري
جبرلو انسان مسلمان گرکه کسلنک لنفر زاروکه خو نکه چونکه وقت نفر زاروکه خو بکه و کذباوی شوته و یا سیاجی دبه نفر المال خو جینکه نبی خوزی اف مالم تنبانا و خوزی اف ماجدستیم چوبانا و اف از روت و پوت ببانا ولو جینکه چونکه تلویجی پوشمان به انسان دبیس خوارنه ناخم اما وقتی گو 3-4 ساعته و چن اوری برچید به اوری تاره چید که دیسا به حمده خوشی به دچید خوی جانا انسان آجی کم مزن یا شمیشت که روک نان ناخوی درو جانان ناخوی اما روجا سیا مجبور خوی چونکو محتاج وی نانیا چونکو اوری وی هیا جلو خدا عز وجل وقتی وصفه خدا دبی الله الصمد يعني دبي خده نه محتاجه تشتكيه ولي خده نينا گو خده ببي محتاجه هنكا احتياجه خده بكسكي تنا اما احتياجه عبدا احتياجه انسانا بچهيا بهنكا دي هيا بوري وهيا مجبور خوارنك تشتكي بخون وقت تنفر الخوبك تبي ولا خوزي مالم يوق بوبانا وبرد اف مال تنا بانا هيا خدا عز وجل وي مالش تبستنه ويجبر له انسان مسلمان جركا حج زاروكي خبكي جركا دستي خص سري وربي يعني الحيوانات ميزنه مليشكا كتدميزنه وقت قوت تشي نزيكي تشيچكي دبي او مليشك ولو پاره خودوكي ششرميشتكي تخوازه سالدرميشي سرتك دبي نزيكي چليكيم نبا مثلا توازارو كاتنه دنياي جركا تحج واجب كي تروي واماچ كي پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسن دانی بو سر چوکا خوا حسین دانی بو سر چوکا خوا جانا اسامه بن زید دانی سر چوکا خوا روی و اماشت کر یکی گویا رسول الله گو 10,000 کم هنا هم روی یکی ماش نکریا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو خدا رحمش قلبیت در خستبه از چاوا خمیده يعني اف مرحمة سزلكا يجنبي ولا عادتا مولويا جرك عادتا عمل جوري اسلامي باسلام چه امري متكي جرك عمل جورا اسلامي هرن تمام مثلا باوت الباتة جرك تولو نجي خدرج نكي تبي ادبية نكي ولو يعني عادتي تدبج عادتي دركتنا اما جرك او زاروكا تا سفجية تببيني محبتا تبيني بيولا باوي محجمت كي ديام حجمت كي تدستي خوصا سريوي رببي توي بكشي باخوا تهوالتي بي ربكي دا او زاروك نچل در و حوال ندي نبيني وغركا تزاروكا خو بعل من السيستم كي يعني او زاروك غركا حتى دوازده شوي كي شوي در و نميني نگو پشتي مزن بو هيب چوچكاي غركا توي زاروكي ايتميش بكي تربية كي بده پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبی ان قیمت لیش زارو رچیا گوت ادبک خوش بدیده یعنی جمال چترج ملک چترج عربات چترج هر تشتی چتره چونکو ادب هر تشته گرک دیو باف به ادب زاروکا خورجی اغراش بیش ببی گرک زاروکا خود تربیه بکی گرک دائما زاروکا خلف بده هفدی جاره نصیحت الواب که جاره بواره خبر بده درده و بحسنه وندن سورا یعنی قیمت بده زاروکه خوا وقت زاروکا ویشتغلی گوه بدیه ده به ولا که عجبا زاروکا مچد بیجه ده او زاروک لوی مالی بمبانه لوی مالی ببانه ده او زاروک خوشوی مالی حست میش بکه نچل در و حوال خراب و پیس نبینه وقتی گاها حوالی خراب و پیس و تشته پیشی دنه دا وی علمنا تشته پیس دورته به ولا کازوی بعد لنم اما جبرگو مزن بویا و ایتا جیاشتا مزن بویا او زاروک یعنی دبه همبرتا دبه جکی پرسینا گوتیا اف چی تیا هی زاروک اب چوچ کا گوتیا فیکی قلبه منا دبه هنه که دی مزن بویا گوتنا اف چی تیا گوتیا ارتاق منا يعني چونك ارتجانا قارش مشي عيشه مجد به دورت به تام مزن بويا قلتنا افچيتا قلتيا نياري باوي منا
چما عادت نما کاریه دا انجات کاره شیرت لب که چونکو اوجی مزن بویا قوتاوی چه بویا گوجیوی چه بویا کاره البر ترابه وجه ام مسلمان يعني يش جورا وما جرك أم نافك خوشك زاروكا خبكن جرك أم تربية خوش بدنا زاروك خوا جرك أم أوري واش حلالية داغرن وجرك أم وابعل من دين وعبادته يعني أو زاروك جو مزن بو برا نبي ولا أنزانم المشكم أنزانم كلمة شهادته أنزانم نيتا خروجية بينم أنزانم ولا بي الله الله أنزانم ذكري خبكم أنزانم فينا بكم قرآن نخون ديا فاتحة خو نزانم أوانا تفكي ماسية ديو باوانا گرك ديو باو وزاروكي چاوا اوري واد داگره گرك عيني ولو ديني واد جواب علمنه او جي وظيفة ديو باوايا وقت اموان علمنن او زاروكي ما روجا قيامته وچنا جهنمي اميل سروا گرين اما تچارجي چنابه چونكو او زاروك يعني تبويه سبب خرابو ناوي و او زاروك جري دركتيا وجه خده متفد عفو مغفرت بكي خده عز وجل زاروكي متفا صالح بكي خده عز وجل زاروكي ما جدي باوارا بخي مطيع اطاعتكار خده عز وجل مبخيرات دي باوي ما مبي جنتي خدای عز وجل بخیر دی باوی ما رحمه المبکه خدای عز وجل دین و دنیا ما خوش بکه اسلاوی خوش ورد شینم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.